هفرد شعري الكيرلي ده ستريت خالص عشان اقصه، وكمان هوريكم ازاي انا بحميه من الهيت. اول حاجه بتاكد ان شعري متقسم نصين كده، وبعدين الم الجزء ده كده، بعدين عادي، وبعدين هقسم شعري كده اجزاء كده. اول جزء كده لمه وابعده، ده كده اجزاء برضو اقسمه كده. بسرح الشعر واتاكد ان هو متسلك كله، وبعدين الهيت بروتكشن وارشه على الشعر كله. انا بحط هيت بروتكشن كريم والشعر مبلول، وبحط سبراي والشعر ناشف. الهيت بروتكشن بيبقى من الجذور لحد الاطراف، واسرح الشعر واتاكد ان هو اتوزع عليه كله، وبعدين اقسم ده برضو خصل صغيره كده كده. والمكوى او الهير ستريتنر، عشان الناس اللي بتزعل من كلمه مكوى دي، اهو الهير ستريتنر دي بتزمر كده، بتعمل تين تين لما تكون جاهزه ان هي تشتغل. ومن الجذور وامشي على الشعر لحد الاطراف بالراحه كده، الشعر بالراحه، واتاكد ان هو مفرود ومظبوط وانا بفرده كده. انا طبعا حاطه هيت بروتكشن، فتخيلوا بقى ده من غير اي هيت بروتكشن اللي طالع ده. انا عايزه افرد الشعر تماما، مش عايزه يكون فيه اي ويفز عشان اقصه، فعشان كده ما بتنيش الكروز او بعملها اي حركه وانا بفرده. وبعدين اخد الخصله كلها مع بعض، اوكي، واكرر نفس الطريقه في شعري كله. واخر خصله خلاص احط السبراي كده، الستريتنر، اتاكد ان هو مفروض تماما. وادي اخر خصله خلاص. دلوقتي بقى جه الوقت ان انا اقص اطراف شعري المقصفه. طبعا عشان شعري مفروض تماما فباين فيه كل المقصف، غير ان هو مش معمول احسن حاجه يعني، غير الصبغه اللي مبوظاه شويه، فلازم اقص كل ده. انا مش هقص كتير منه او هعمله حاجه، انا بس هقص الاطراف، فمحتاجه بس اقسمه كده. مش محتاجه يكون احسن تقسيم، انا هقص حاجه صغيره جدا تكون الاطراف المقصفه بقى، مش تلسن ضيقه كده، بعدين كده كده كده. والمقص، وده مقص لقص الشعر، وكده حاجه بسيطه. مشط، سرح الشعر كده كده، والمقص كده، سرح الشعر كده. عموما دي اطراف مقصفه يعني، مش حدوته، وانا ما بعملوش قصه معينه، فما عنديش مشكله فيه كده يعني، مش هخسر منها كتير. الاطراف دي اوريدي بتتقطع، فحاجه كويسه ان انا اتخلص منها. الجزء ده بقى اللي هو هيبقى مختلف شويه، ان انا هاجي الناحيه دي كده، هعمل كده قصه كده، اوكي، القصه تبقى مختلفه شويه كده اهي. انا دايما بحب لما افرد شعري ان انا اقص الاطراف المقصفه بالمره، عشان بيبان قوي فيها. وكده كده شعري لما يبقى كيرلي كله بيختفي مع بعض، فما بيعملش مشكله كبيره. القصه تبقى مختلفه شويه، ان انا هعملها كده من على الجنب كده، مش عايزه اقصرها قوي، مش عايزه اقصرها خالص يعني، بس انا عايزه اقصر المقص. ما قصرتوش قوي، ما شلتش كل المقصف، محتاج له قصه مختلفه تماما، بس دي بعدين. وادي اخر خصله، اوكي، مش شايفه حاجه. وكده قصيت شعري مقصف، مش كله يعني، بس على الاقل جزء منه.